Fatih Sultan'dın Konstantinopol fathынан kийинки tarixi. Birinci kılgan işi meçitlerdi kuruuga bel baylagan. Hagia Sophia Hristiyan alamının en bayırkı, en uluu ibadatkanası bolup eseptilgen. Mından da ötken uluurak bayırkı ibadatkanalary jok ele. Bol çirkö bol jol menen 323 же 324 жылда улуу Konstantin tarabынан kurulgan. Başkaça aytkanda Peygamberimiz aleyhissalamdan da bol jol menen 3-4 kılım murda salıngan degendi düşündüröt. Muhammed Fatih Konstantinopoldu fath kılgandan keyin atı menen Hagia Sophia çirkösünün aldına keldi jana bol jerdin bir neçe çoğ darajadagı dini hizmetkerlerin çakırdı jana barının kübölügü astında manaktardan çirkönün satuunu surandı. Subhanallah, bolbosam şahar fath boldu. Şahar jana anın içindeki bardık nerse musulmanlarga mülk boldu. Uşunday tartıp alsa da bir nersedey albayt ele. Biroq Muhammed Fatih bul jerdin Hristiyan alamının en ıyık jayı ekendigin, bütün insaniyat tarixindagi en urmattılgan jaylardan biri ekendigin jakşı bilet ele. Oşonu menen birge öz mamleketinde başka dinge kısım körsetpөө niyet menen al ıyık dep eseptelgen jerde Hristiyanlardan uşunday ele tartıp alıp alardın dinine zökürdük kılgısı kelbedi. Oşentip manaktarda satууга makul boluştu. Eki tarap kübö boldu. Satılganlığı tuuralı dokumentler rasmiyleştirildi. Koldor koyuldu. Akçasınçe, akçaсын kim төлөйт? Baytul maldan berebi? Jok. Ansız dele musulmandardın mülkü. Baytul maldan akça berilbeydi. Oşonda Muhammed Fatih öz çöntögünün akçaсын төлöp bergen eken. Anı özü satıp algan jana dedi. Bol jay meçitke aylantırılsın. Jana musulmanlar üçün muras vakıf kılıp kaltırılsın. Bol musulmandardın mülkü. Kim bol jaydı keyinçelik musulmanlardan tartıp alsa jana meçitti başka nerse üçün paydalansa kıyamatqa çeyin Allah'tan periştelerden jana musulmandardın jana bütünдөй insaniyattan kargışı olsun degen. Jana uşul күнгө çeyin meçit bolup kızmat ötöp keldi. 1930 жылдан баштап Ататürk tarabынан muzeyge aylandırıldı. Mına jakында Türk prezidenti Erdogan dagı жаңыдан meçit kılıp açtı. Barıңar kördüңөр, Erdogan Hagia Sophia'nı kayradan meçit kılıp açkanda bütün Hristiyan өлkölörü ızı çuğu saldı. Oşonda Erdogan emne kıldı? Biz başında aytkan dokumentti Hristiyan alamının peşenesine tıkap körsetip koydu. Aytты, bul jerde musulmanlar satıp alışkan. Hristiyanlardın bul jerde eç kanday akısı kalgan emes. Bul jer toluk musulmandardıkı. Musulmanдар bul жерди tartıp algan emes, başka kılgan emes. Nak akçaga satıp algan. Bul jer musulmandardıkı dep жооп берген. Fatih Sultan'dın danışmandığın kördüңүзбү? Келечекte bola turgan ızı çuğlardın da aldın alıp ketken ele. Çirköөлөрдү eger manaktar ыраазы bolsa, musulmanlar satıp alışat ele jana аны meçitke aylantышат ele. Күндөрдүн биринде мына шундай жосунда çirköөлөрдүн biri satıp alındı. Çirköөнүн капталында bir Iudeyдин кичинекей bir jeri бар ele. Musulmanlar al jer үчүn акча төлөшпөдү жана күч менен тартып алышты. Oşunda Iudey, akırı meçit үчүн жайларды satıp alıp jatasыңар go, akımды bергиле dedi. Musulmanlar, Jeriň meçitke ötүүsü üçün bizde dokument bar. Jana bul dokumentke sultandın öz kolu koyulgan. Kayaka barsaň bara ber dep жооп kaytarıştı. Janaka Iudey musulmanlarda adilettүүлük bar ekendigin bilet ele. Al tuura kazının aldına arızdanıp bardı. Kazı anın arız muğun kabul kıldı jana sultandı aldına çakırtıp elçi jiberdi. Sultan Muhammed Fatih çakırууga жооп kılıp kazının aldına keldi. Kelip kazının aldına oturayın degende kazı sultanга karap, sultanım, sizdin azır bul jerge oturuğunuz durus bolboyt. Ildıy düşüңüz, tigi Iudeydin janına oturuңuz deydi. Sultan, Allah halk kişiden razı olsun. Kazıga itaat kılıp ıldıйга düşüp olturdu. Sot baştaldı. Kazı aytты, sultanım, bul Iudeyge zulumduk kılınıptır. Andan jeri akısı tölönböstön tartıp alınıptır. Жерди tartıp aluudagy dokumentke siz kol koyupsuz. Uşul raspı?
Koldu siz koydunuzmu? Sultan Muhammad Fatih ova dep ayıbın moynuna aldı. Kazı oşonda күнөөлөнүүчү ayıbın moynuna alsa sot bütöt. Андай bolsa ökümdü ukkula. Iudey jeri kaytarıp berilsin. Sultan dokumentke 10 kolu menen kol koygon eken, oşol 10 kolu kesip salınsın. Subhanallah, bol ökümdü ukkan Iudey seslenip ketti jana daroo ordunan turup, "Toktoңuz, emne dep jatasız? Akırı bul kişi padişah o, men bolgan akımны gana suradım. Sultanның kolu kesilebi. Vallahi men ırazımın, gerim kalaversin, men ırazımın" dedi. Oşonda kazı bul şariattın öküm ele. Eger azır sultan bul ökümge karşı çıkkanda sultandın kolunu kesüge emes, eger sultan uşul jerden karşı çıksa ana ölüm jazasına buyurmakmın. Sultanga karap siz ökümge ırazı oldunuzmu dep suradı. Fatih rahmetullahi aleyhi tuğra jana adilettүү öküm çıgardың. Eger azır uşunday öküm çıgarbaganыңda men senin başыңды alıp saluuların buyurat elem dedi. Bul ahlak, bul adepti körgön Konstantinopoldun elinin köpçülük bölügön musulman boluusuna sebepçi oldu. Bular baskınçılar emes, bular Fatihler ele. İslam baskınçılardın dini emes, Fatihlerдің dini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maktagan jana al zattın kübölügünü arzygan Sultan Muhammad Fatih rahmetullahi aleyhi ahli sünna mazhabı cemaati Hanafi mazhabında ulamalardın keňeşi menen kudretli ölkönü kurup ketdi. Aya Sofia meçitke aylandırılgandan keyin bul jayda algaçkı jolu namaz okuşkan ele. Oşonda Muhammad Fatih rahmetullahi aleyhi bul namazga bizge birda jolu bagımdat namazın jamaat menen okuunu kaltırbagan adam imamdık kılıp bersin dedi. Bir neçe 100 000 degen koşuğun var. Bары jim. Oşonda Muhammad Fatih, menen Allah menen ortamda bir sırım var. Azır zarılçılık bolboganda men bul sırdı açpayt elem. Men balakat yaşına jetkenimden beri bagımdat namazın jamaat menen okuudan bir jolu da kaltırgan emesmin dedi. Jana birinci namazda özü imamdık kıldı. Bul Aya Sofia meçitinin düýnölük sayasatta kanday ordu bar ekendigi jönündө bir video rolik jasayбыз al jerde kenen aytıp berебиz. Fatih Sultan Mehmet II Osmani hükümdarlarının içinen en jogorku darajalı urmattалган hükümdarlarının biri bolgon. Al kajbas kaýraty jana tolup taşkan akılın ökmötkö bolgon çeksiz süýүүsü menen biriktirgen. Al Hazreti Umar, Harun ar-Raşid siýakty eski jönököy jupunu kiyim menen kalktın arasına kirip, bazarlarda aralap elinin awalyn öz közü menen körüp tanışar ele. Eldin sultanga köz karaşı kanday ekendigin jönököy adam katary körüp, öz elderinden pikirin surap, kalktın awaly kanday ekendigin öz kulagy menen ugat ele. Al matematika jana astronomiyany çukur üýrengön ele. Ayrıca filosofiýany öte jakşy körgön. Yunan filosoflarynyň çygarmalaryny izildep çykkan jana Bizantiýalyk alymlardyň okutuusy menen katuw kyzygyp üýrengen. Anyň münözündägi eň negizgi sypaty askeri jüýüşlerge bolgan kyzyguusy ele. Mehmet II Muhammad Fatih Sultan Konstantiniýany fath kılgandan keyin köpdegen şaharlарды fath kılgan. Oşentip bir wagtary düýnödägi eň bay şahar, madaniyat jana iskustvo borboru bolgan Konstantinopol türk koşuğunları çabuulu astynda kulagandan keyin Bizantiya ölkösü de taryhga aylangan. Köpdegen Yunanlar Dubrovnik, Kret, Italiya, Rossiýaga köçüp ketişken. Konstantinopol kulagandan keyin türk koşuğunları Bizantiýanyň kalgan bölüklerini basıp aluga kirişişet. Batış өлkölöri alida musulmanlarga karşı hareketlerin biriktir albagan ele. Hazırkı İtalya jerinde jaýgaşkan Genuya jana Venesiya şaharlary oşol wagtary öz aldınça mamleketler ele. Bul respublikalar çekaralaryň jogotuşundan ayınan Livan kompaniýasynyň Osmaniler jerindegi soda monopoliýasyny saktap kalugyny tuura görüşkön. Albaniya, Serbiya jana başkalar Osman imperiýasynyň çabuulyn toktata alışmady. Fatih Sultan özünün küçünön çevirçilik menen paydalanyp, asta seken öz
өкүмдарлыгын Эгей деңизинин жээктерине чейин кеңейтип барат. Константинополь кулагандан кийин Фракиядагы Византия чептери Сливрия жана Эрлактар каршылыкты токтотушат. Мехмет кошуундары 1455-жылы 31-октябрда жаңы Фокияны багынтат. Кийин Энес шаарыны өчүртү келет. Шаар эли каршылыксыз таслим болот. Түрк флоту Имврос аралдарында ээлейт. Эгей деңизиндеги аралдар түрк султанына салык төлөй баштайт. Ал киши Румыния, Босния, Молдавия, Крым, Түштүк Туркия мамлекеттеринде фатх кылган. Фатих бир эле Константинополду фатх кылган улуу кол башчы эмес, балким ал кол астындагы адамдарга улутуна карабай бирдей мамиле кылуучу, алардын жанын жана малын сактоого кепилдик берген бир кымбаттуу инсан эле. Мухаммад Фатих Боснияны жеңип алгандан соң, ал жердеги кресттүүлөрдүн коопсуздугун көзөмөл кылуу үчүн өзүнүн султандыгына таандык болгон төмөнкү өкүмүн жарыялайт. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Мен Султан Мухаммад Фатих. Бул буйрук менен Босниянын францискан калкынын менин салтанатым астындагы коргоомдо экендигин жарыялайм. Эч ким аларды коркутуп өздөрүнө, чиркөөлөрүнө жана мал-мүлктөрүнө тийбесин. Алар менин мамлекетимде тынчтыкта жашоолору мүмкүн. Аларды мекенин таштап көчүп кеткендерди да коопсуздук жана эркиндигине кепилдик берилет. Улуу мамлекет чек арасындагы ибадатканаларына кайтып келүүлөрү мүмкүн. Мамлекеттеги улуу даражадагы өкүлү болсун же вазир, же болбосун дин өкүлү же кызматчылары болсун, алардын аброю жана өздөрүнө кысым көрсөтүлбөйт. Башка шаарлардан алып келинген буюмдары да ушул таризде коргоого алынат. Ол буйрукка жерди 6 күндө жаратып, асманды устунсуз көтөргөн улуу Аллахты, анын пендеси жана элчиси Мухаммад алейхиссаламды, бардык пайгамбарларды жана салих инсандарды күбө кыламын. Ким бул буйрукка моюн сунбай кол астыбыздагыларга каршы чыгышса, биз аны такыр кечирбейбиз. Фатих Султан Мехмет хан. Фатих Султан чындыгында фатихтердин атасы эле.